Thutha wa gutĩria mĩrũrũngano yao kiumia Jumatatu hĩtũku, CORD rĩu nĩrethagathaga gũcokereria mĩrũrũngano ĩyo thutha wa mĩario na thirikari kwaga kwambĩrĩria ta ũrĩa maratanyĩte. Mbũtũ ya borithi ona kũrĩ ũguo nĩkanĩtie CORD gũkaingĩra taũni ya Nairobi na itanya rĩa gũtabania mĩrũrũngano. The court has clearly stated that they are not allowed to hold demonstrations until that matter is again heard on 6th, that is tomorrow. We'll be on hand to ensure that the law as it is obeyed by everyone. Kama mimi niko na court order na wao wako na yao, court order hii na ile court order nyingine si sawa? Na kama sisi tunaheshimu yao, si yetu heshimiwe? Hakuna court order ya kukaanga na ya kuchoma na ya tubukiza na ya boilo. Court order ni court order. And looked at the court order and find absolutely no justification in the Constitution and in the law why some elements in the police or in the government will characterize tomorrow's demonstrations as illegal. CORD ititirithĩtie atĩ watho wa igoti nĩũmetĩkĩrĩtie kũrũrũngana, bata nĩ matũgĩrie thayũ na mage gũthũkangia indo cia mũndũ kana kunanga ihoto cia andũ angĩ. No borithi mena itũmi iria mambĩkĩte kũrũgamia mĩrũrũngano ĩyo. Tulipata habari jana, kuna gari ilikuwa ilete grenades kutumika kwa maandamano ya kesho, lakini tuliweza kuchukua hatua na hizo grenades hazijafika. Mr. Koome should not stop at we found a vehicle with grenades. He should go beyond that and tell us who had planned for all those things. Atongoria Jubilee nĩ makomithĩtie njĩra iria ngwatanĩro ya CORD ĩrahũthĩra kũrehe mogarũrũku rũhonge-inĩ rwa gũtabania ithurano, no mũnini wa President William Ruto nĩ arutĩte kĩĩranĩro kũrĩ bũrũri. Na mimi nataka niwahakikishie we will do our part. Tutajaribu kushirikiana na wenzetu kutafuta namna ya kuhakikisha kwamba Kenya hii ikae salama, ikae na amani, ndio tuweze kujenga Kenya ya kupeleka watoto wetu mbele. Hatutakubali wewe na rais na majamaa wengine watatu atimjifungie kwa nyumba muongee mambo ya taifa mzima ambayo yako kwa katiba. Tufuate katiba letu. Na mimi nataka kumwangalia na nimwambie kama anataka tuandamane kule Nairobi, tunataka kuona mtoto yake akiwa kwa mstari ya kwanza. Kama Kalonzo pia anataka maandamano, tunataka kuona watoto wa Kalonzo wakiwa kwa mstari wa kwanza. Kanatibu wa doito. Atongoria CORD maugĩte atĩ megũcoka barabara-inĩ thutha wa mwĩhoko wa gũtabanio kwa mĩario kũringa ihiga. Kiumia gĩthiru, ngwatanĩro ĩno nĩyendekithirie kamĩtĩ yao ya andũ 6 gũtwarithia na mbere mĩario ya kũhamũrithia IEBC na yarutĩte mũkana wa nginya Juma. Ati maraigire ati tutware andũ 5, ati nao marehe andũ 5 twarie maũndũ na maũndũ maya thĩinĩ wa watho. Watu 5 ni wengi sana, ni kuharibu wakati wa nchi hii. Si mnitume mimi peke yangu. So I want Mheshimiwa President Uhuru Kenyatta, tafadhali na kuomba kwa heshima kuu, weka majina ya watu wako 5, wacha tukutane, Wakenya wanalia, tuongee, usitufanye kukose kuongea kwa ugumu wako. Ugumu haipeleki mtu pahali popote. Gĩkundi kĩa mbunge 150 kuma mwena wa Jubilee na CORD nĩ magacemania mũthenya wa kerĩ nĩguo marĩrĩrie ũhoro ũyũ wa IEBC. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.